Njengenjwayelo sihambela njalo bendabuko. Sivakashela umelaphi wendabuko, umthandazi uDlamini, udokotela uDlamini, umthandazi osemncane kodwa semkanje ubovuke makuzwala udaba into zokwelapha nokusiza nje abantu ngey'ntweni ey'hlukahlukene ey'thinta nje ukwelapha ukuvula kwenhlanhla. So dokotela kunjani? Sekenjani ba? Siyaphila. Ngifuna la sibheke udaba kafushane lokukhishwa sinokubona abantu uzwe kuthiwa kunebhodlela lagujelwe emzini womuntu, omunye kuthiwa hayi kunophondo lagujelwe emzini wakho, omunye kuthiwe kunenzilo ezagujelwa, kuningi ukugujelwa emzini wabantu, yabo. So ngifuna ukuthola ukuthi abantu abanezinto ezinjalo bayakwazi ukusizakala uma befika kudokotela. Basizakala impela ba. Siyabasiza mphathwa. So usho ukuthi ngamanye amazwi uma kuthiwa kunebhodlela, kunophondo, kunani, kunomenzo wagujelwa, kunocelemba, kunezembe la yonke into evala impilo yomuntu nengenze ukuthi ilimaze impilo yomuntu niyakwazi ukuyikhipha nini? Siyakhipha impela ba. Usho ukuthi Pastor Winning izinto ezenzakalayo ngeke ngifuna ukuthi umuntu angahlola ukuthi khona into enjalo ekhahlule abantu ababili abantu abathathu. Ngoba abantu bagcina basethembi kahle. Ngoba into mangikhiphe ekhaya kufanele ngikhiphe into erusile ekudala into yahlala ekhaya. Ngabe ngathi into yintsha uyabona mthombo. Ngoba ivele lesikhuluma kuyinto esuke yenziwe. Uthatha umuntu ufake nje imesa yakhe kwakuliwa kuyimpi la ekhaya. Eyinto yenziwa umuntu ogcina umuntu washona lento ingalungisekanga. Ake ngithi ufike uthenga indlu kanti indlu lapha kokwashona umntwana mhlawumbe okuphuma asakabe ingane kahle eswini uyabona. Baba wathatha umndeni umngcwabe khona ekhaya uyabona lokho. Bangasho ukuthi ngisalendlu. Ngifike ngibona uthola lo mntwana sokuyala lo mntwana nalomndeni ahlangana la phakathi ekhaya. Kwesi isikhathi lokuthi bona bakumndeni wena kodwa abezisene abazwani kahle. Umuntu baba Pastor Winning alande izinto ayifaka khathi izinto zemali zifike zimxake. Sizikhiphe vele izinto lezo mase sizebukayibo ilo zakhama sidinga phandle alingeni nganansi inkinga mose khona ekhaya. Lo muntu olanda lento le akaseka enhlweni sewahamba lo muntu ngoba akusho ukuthi bonke abantu abanemabhodlela ekhaya nemaphondo basuke bathakathiwe. Okuye lendwa yithi straight bantu bethu. Sikufana kanje ngifuna into yemali singijinga. Kusuke impilo ibengconyana suke ngife mengishilene lento la khaya ebaleni. Iguqukela la khama nje ibe inkinga seyidla khona phakathi ekhaya ebaleni ba. Akuthi lento kumele yakhaya isuke ifaka ngaphakathi kuphela no akhambe kanjani. Omuntu uzohamba enyangeni. Ithi inyanga hamba ufunizele emnyama. Uvale ecala. Wenze kanje. Asuke umuntu afa. Iguqukela enzile emnyama lapha ekhaya. Seyivale kwasana impela phakathi ekhaya ebaleni. Yaqalwa yona ifakwa izosebenza umsebenzi omuhle. Yawuqeda umsebenzi omuhle kodwa ngoba izange isakhishwe emva ukuthi seyiwezile umsebenzi iseyenza kabi. Isenza kabi ke manje. Sidala inkinga into lapha ekhaya ebaleni manje Pastor Winning. So kwafushane nginotisayo la uthi kuze sibe nofakazi bese into iphumile akufanele kube into eclean ukuthi umuntu athi kunenzilo hawu akukhipha inzilo eclean nje akwazi ufuna kube inzilo esindala khombisa lenzilo kade lisemhlabathini ayihlala lenzilo and achaze ukuthi le bhodlela leli njengoba le ekhaya ebaleni and Pastor Winning ibhodlela aligijimi awugijimi umuntu ekhaya shiphona agijimi impondo ekhaya lo ugijima isithunzi lelwane zafakwa laphakathi lezinto because uma sithi gijima ibhodlela noma iphondo ufuna ngibona khamba kwa lephondo yabona ukuthi manje ngigubha uyabona uzihamba le phondo uyakubona masilo manje ngokuthi isithunzi siyangishaya siyangilahla ukuyibona lento ifana njengenja mayifuna kwaje ayimboni ukuthi khambela inuka ngekhala futhi na uqeda khamba yabona so ke le bhodlela noma lelwane ziyakhona ukusesa kubona ukuthi wena so on manje kuphi emoyeni so uzawuqala manje nilwe nini nazo lelwane njengengane igula inelwane uma ingane encane ibona idikoloshe ebusuku yabona bese kube connection between yena nayo idikoloshe ingane le ukushintsha emehlo ibheka le yabona sente connection wena ungana connection ayiboni lento. So ke na umuntu awugijima sekugijima lesithunzi phela inedusa ukubhayiza ukuthi uzukhathale ungakawubambi mawunamandla agcina ubambile. Wakijima uthi ufuna phansi le umuntu ushiyela emnyango ushiyela emnyango labo ufake khona lokubhayisa lokukhomba ukuthi naku kanti ushiya kuphi emnyango bese bebamba ukuthi if uyibhodlela elincane legijima angibone la yabona njengemsundu yazonke la kodwa nje kafushane nina umuntu umefikile la nincoma ukuthi
akahlole kwabanye abantu abenesiqiniseko sokuthi vele kunebhodlela bese landa umuntu ozolikhipha ibhodlela noma lowo mense futhi akuphuma into esendala ekhomsathi indala futhi emva kuba esewukhiphile ke nithi enze njani akabuyela yohlola ukuthi lento iphumile yini futhi abese ubuka into beyenzeka before namanje kusenzeka yini na yeah angathi umuntu akhathishwa isilwane kanti kukhona ekhaya landa into yokuthi abe rich lento beyikhona kuzoyena kuphela if into sengikhiphile mina akubese kuyathula phela manje kunzima abadibana bebusuku babalele bese kuyaphela biye emva kwalokho okay shuthi umuntu ufuna notice into ezimbili ukuthi ngesikhathi ulinga kakhishwa ibhodlela noma lo menze noma yonke lento ebilapha ebaleni bengekho mhlupho ukuthula bekunokuhlupheka bengijanjani bengalala ebusuku mhlumbe uma sekhishiyo phela abese kuyalalwa phela manje bekungalalwa manje bekunenhlupheka bese iyaphela inhlupheko manje bebelelwa bodwa ayikuphele lokho 2 akabe siyohlola futhi uqinisekise ukuthi ngempela lento ikhishwe ngempela and ke nalapho Pastor Winning ukhona usekhaya into ezingahambi kahle akusho ukuthi sose kuyibhodlela noma kuyiphondo ngiyakubona masilobo it's either ekhaya babiza isibongo esingasona sala ekhaya ibaleni lamantozi manje ke awamukeli yonke into ezala ekhaya kufana ukuthi isiganga istand ngiyakubona masilobo njengoba ngisho imimoya egcwele ekhaya abantu abaningi babhekela ukuthi bayaloya kanti baziloya bona njengami nje ngibona isimo sakanje isimo sanibehlo ayofuna into yemali bamnike le into eyifaka lento eyisebenza ngayinaki ngapha la ndokunye futhi uyabona uqele izinto eziba ku3 dollars phakathi ekhaya lento eyivuka khona ayisenze lo msebenzi ngilandele wona mina seyivuka seyifuna ukulefakela kuphi ekhaya sekusulele ebusuku songukuba beyibhoko ilwane uqaba ke kucala before yakubantu besithi ukuthi hayi man angalandi into akade khona ngilandile ngikubhela phakathi ake ngikhiphe lento lapha phakathi ekhaya ibaleni exactly ba no izwakele so wena ngoba abantu mebefuna ubakhiphele mhlawumbe izinto ezinjana lezo utholakala kanjani utholakala kuphi uya ngesonto noma uyayela nje uwedwa ufika ukhiphe lento lo noma uhamba nesonto lifeni khonze bese ukhipha lento ekhathi lesinto Pastor Winning mangihamba nebandla usuke lo muntu esomkhokhela kumuntu wasebandleni lami fike ngithatheleke mahali into leyo ngiyabona masilobo but nje siya uthi suwe sokumkhuleka ngoba nangisuka kathi ngiyokhipha so ngiyokhulela kukhona engididako ngiphakama nayo and ngibe happy mathi umuntu lento uyayazi uyayibona before so abantu abangidingayo ngifakela ePetritif eMpumalanga kuwena umbone ithi 073 1044 262 noma ku066 375 8404 so nyane ebandla kodwa manje lesinini angibizwe kumuntu ngihamba sibabili sibathathu nje ukuthi silelelane sesicede umsebenzi no siyabonga kakhulu lesikhulumela udokotela uDlamini umthandazo khona la ePetritif unebandla abantu bayakwazi ukuthi beze bakhulekele mahali ebandleni kanti uma ufuna ukuthi ke eze kuwena ngasese leni ke niyakwazi ukuthi nixoxisane siyabonga kakhulu dokotela Kuleba oyo Jesu siwe nipasi na matulu kuleba oyo Baba siwe nipasi na matulu kuleba oyo Jesu siwe nipasi na matulu